indefinite hunger strike indefinite hunger strike lutang te lagi non kadesong apangkar jam te pemet ke alang dak bang kem dulu alang itu koso ang teng dong dam ni la bang ke dia tak siap kira pokok akak kira bang lah hello komane oka paling non dak ben itu silang udah det lutang te hala so apran hala bang so cit he si em paci ru unlang ma ini dia ji ini tahu ini dia ji nasi lapuan arix ke ini dia ji pan nilihin pena bangke si em ke hai pan tan ninge klong bacu ningri lo alam theo e prang alam ki theo e prang alang ni dak arni hot pami pen la bang so cetai long bang ignon la anar ni la ana por bang ji pura than pachini non la pela so ni dak bang alang ni bang ignon kaduk kami ara phane la hang po dak le chitong na la pel si em bang la bang so ni rat atheng lo si alang ni je dak nang po umantua por kalau so por si bisa kem ti man la bang rat atheng lo phane dak ali pulutang la ko na pan kaplo ka bang la ke da kroy khene dak so chepin ben ka jetong tuma phan apran pe dam ya bisi bang pulutang la ke si ya mate hai tulira man ka chen dam la so pgr jo ne komane inutra apran pe dam na kamat ha jo si Kontek dem lo butuh nang kok. Nasi pun dah pulo alam teori apa alam tidak bang tuh. Lapen ilit ini cetok pakai itu. Bidiar along le non subjudice pulo tante pun along cing sai bom lah cing sai jelang pulo kacing sai juje sek cing sai bom sek ke bangke ini cuma deh hen katharle bangke klaim long le jelang li pulo elom so por ni likroy de poto hem bang tharle long le puti kon pen de elom so por ni likroy de ante la bijiar arlo hala dithi kula bang koson si bom Iti kulara bangke Guwahati High Court ben dak tharleri bupe ande pikilang ning lo dak ke tharle ji galisi iti kular bangke arni bang si ihu bumi jangan patpok anda tharle sai da si bom sangte government pen tobar me lang da pibok ai na lasi hala Guwahati High Court pen ke kham ke aur muda claim le asi hala stay order do pugela ke kapat hetap ko bange klang dak lo ke hala stay order abe chin aur muda claim de donde claim le ke da hello rat tu ka chini nahi bangke Guwahati High Court pen stay order iti a join le kar biang lo to man council tum di so claim ke kali aning ke hang ke ya pot di claim ke upe so te dak iti kula thari aji polo thari de lapen ete gani ke dola Guwahati High Court aphan amman iti ajoine si eviction test de tap lapen nili karjo tung la hello jom si Guwahati High Court aphan Guwahati High Court aphan lapu an amman iti polo tante kitam tang suri ini rekret proxia ningkan PIL Guwahati High Court of PIL kipitang do PIL nomor sirkep suri ini rekret proxy 9/2017 hala bang so order lo Guwahati High Court pulo Karbi Anglong Autonomous Council tum voter list akan cok correct voter list akan cok aselam dia pan aron pencong nengi non ke ikloyon pro kalilo dingkan ini tom dam etta ini arni anta aron silong le ande Karbi Anglong Autonomous Council tum Guwahati High Court para man bipik putente chong hoi siente pini ke aron thekong delo aron pencong jelang pini arianta bulutang des dakta theklang daklo Karbi Anglong Autonomous Council dan Guwahati High Court apanda aman di labang nak langgan lapen lete dolan
Karbiang lo Otonomous Council Kacari itu Karbiaran alam arsordi. Bijiar arlo bangke kici gitu pan harle nangi po bangke kantok kabiara taningje hurlo dak bang eviction template. Sitame karbiarong. Jilangso lapen rong pangkir. Larong ni along ke inut nat akar bita eviction claim nangi maten harle nangi punjok taningje je. Jok taningje je. Kita ada kebangan hari lampau. Ulu tangke ang heklang bangke karbiaran alam RDNA lapen arsordi si emakai di rong. Nah hello, lasi hekpen ulu tangke non la bangso bijar along lelong Karbiang lo Otonomous Council itu eviction ke claim ke debt ke lake Guwahati High Court apan aman di apot kali lake ke claim kangsung ke apot kusit hekpen di pulau.